Lakhipuronline na puthokjaba August ki tang 23 Sagol se numit ki Khomjinba Pao tabirase. Ahanbada maruoiba Pao. Asoi angam amata yaudana Bharat ki Chandrayaan 3 spacecraft lebnakiba matam matungina thagi khameru leimaida khongdakre. Silchar Gungur bypass da Bolero gari amada thi humbada lupa crore 8 rom gi oigadaba nisa gi polam sing phagatkre. Mizoram da saba loisindriba railway thong ama khanghaudana kintarakpagi thodok amada maduda thabak sudana leiramba mioi 28 sire amasung amukona relief camp sing da chatuna lemna mitlayang bagi thoram makhatana chathare. Hauzik mapungoi Pao tabirase. Asoi angam amata yaudana Bharat ki Chandrayaan 3 spacecraft lebna kiba matam chapsana ngarang yumsakisha nimit ki numidang wairam pung 3 mari tabada thagi khameru gi leimaida Chandrayaan 3 gi lander Bikram maipakna khongdakre. ISRO gi chairman S Somnath na Bharat na thada maipakna khongdare soft landing maipakle haina khongdokhi. Prime Minister Narendra Modi na maipakpa siga iroina na ISRO gi chief S Somnath ki maphamda telephone toroktuna haraute amba phongdorakre. जी आपका तो नाम सोमनाथ और सोमनाथ नाम चंद्र से जुड़ा हुआ है और इसलिए आज आपके परिवारजन भी बहुत आनंदित होंगे। मेरी तरफ से आपको आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और सबको मेरी तरफ से अभिनंदन कह दीजिए। Lander module Bikram na thagile maida khongdabagi live stream ISRO na miyamda utki. Makhatana lander Bikram dagi chakataruk panba fit ahumuk sangba Pragyan rover kumtharaktuna tijin humjinbagi thabak paikatpa horagani. Mission asi maipakpaga loinana Bharat na thagi khameru leimaida khongdaba malemgi oina ihan hanba leibak oire aduga thagi leimaida khongdaba Russia, America amadi China gi matungda Bharat na mari suba leibak oire. Lamdam asigi school college singda Chandrayaan 3 na maipakna khongdakhibagi thodokadu live stream yengnaki. Tongan ba school college singda pangthokna khibagum Silchar GC college da mahiroi sing amadi oja singna haraute amba phongdoknaki. July gi tang 13 da thagatkiba Chandrayaan 3 mission asibu lamjingkhiba ISRO gi chairman S Somnath amadi atai scientist kaya galoina nangarang harau minok tamki. Mission asi lupa crore chatruk 15 changna sakhibani. Chandrayaan 3 gi mission asibu maipakna na pohonabada saruk jakhiba singilaktagi tomthin oina meitai macha khara saru yari makhoi gi maraktagi panba yaba singdi Dr. Raghu Ningthaujam Deputy Director Directorate of Technology Development and Innovation DTDI ISRO gi scientist ni Manipur gi Bisnupur jila gi thanga dagi ni hairi aduga Y Bisal Singha ISRO gi scientist ni Chandrayaan 3 mission asigi thermal control team gi member amani mahak kasar gi Silchar Ramnagar tuko dagi ni ngarang jumsa kaisha nimit ki ayukta Kasar police ki akan bakhongjang amada Silchar Gungur bypass tagi yamkraba nisagi polam sing phagatkre. Aron ba pau phangbadagi ayuk angan ba pung mari gi adwaida Silchar Gungur bypass ta Bolero gari amada thi humbagi thabak jathabada rupa crore 8 rom gi oigadaba nisagi polam sing aduga lunana mioi mari phakre. Bolero gari adugi manungda lona thupna hapa chamber amagi manungdagi phangba saban box chamaga mari da heroin ni haina chingnaba nisagi polam kg ama makha yawramani haina Kasar gi SP Numal Mahatana paumi sing do phungdoki. Hiramasi gi matang da pharaba mioi mari gi mathakta police na wahang pahong chathari. Jua mane poti nikha aji poti nikha ami eta bikhek obhijan cholaisilu national highway aru hei obhijan kalot ami eta gari bolero gari khonor number hol MN01G 8414 এই গাড়ীখন আমি ঘুংগুৰ বাইপাছত NIT ঘুংগুৰ বাইপাছত আমি গাড়ীখন ইন্টাৰসেপ্ট কৰো গাড়ীখন ইন্টাৰসেপ্ট কৰি তা খানতালাসী চলাও আৰু খানতালাসী চলোৱাৰ সময়ত আমি সেই গাড়ীখনৰ পৰা 104টা সাবুনৰ বাকচত আমি হিৰোইন সাসপেক্টেড টু বি হিৰোইনছ আমি জব্দ কৰো আৰু তাৰ লগতে বাহনখনত সেই নিচাযুক্ত সামগ্ৰী কঢ়িয়াই অনা 4জন ব্যক্তিৰ নাম হল মামাও হকিব তেখেতৰ ঘৰ হল জুৰাজানপুৰ মণিপুৰ দ্বিতীয়জন ব্যক্তি হল হৌবেম হৌকিব তেওঁৰ ঘৰ হল
কিংকপকি মণিপুৰ আৰু তৃতীয়জন ব্যক্তি হ'ল হেনবয় হৌকেপ তেওঁৰ ঘৰ হ'ল চুৰাচান্দপুৰ আৰু চতুৰ্থজন ব্যক্তি হ'ল গগো পাইটে তেওঁৰো ঘৰ হ'ল চুৰাচান্দপুৰ এই চাৰিজন ব্যক্তি তিনিজন হ'ল চুৰাচান্দপুৰৰ আৰু এজন হ'ল কাংকপি এই ঠাইৰ পৰা তেওঁ আহিছিলে আৰু তেওঁলোকে এই গাড়ীখনত বলেৰো গাড়ীখনত তেওঁলোকে তাত যি সেক্ৰেট চেম্বাৰ আছে তাৰ চেম্বাৰৰ ভিতৰত কোনেও ধৰিব নোৱাৰাকৈ পুলিচৰ চকুত ধূলি মাৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে এই চাবোনৰ বাকচত সাসপেক্টেড টু বি হিৰোইনছ তেওঁলোকে কঢ়িয়াই লৈ আহিছিলে আৰু এই নিচাযুক্ত সামগ্ৰীৰ যেটো পৰিমাণ হৈছে 1.5 কেজি তাৰ আনুমানিক বজাৰৰ মূল্য হৈছে প্ৰায় 7 কোটি টকা साब लोइसिनद्रिबा रेलवे थोंग अमा खंगहौदना किंथरकपगी थौदोक अमदा मफम अदुदा थबक सुदुना लेरंबा मियोय 29 सिरे थौदोक असि ngarang jumsa kaisa nimit ke ayuki pung 10 rom tarakpa duaida मिजोराम की आइजोलदगी किलोमीटर कुनरोम चलगा लेबा सैरांग विलेज मनाक्ता कुरुंग तुरेल की मथक्ता साबा लोइसिनद्रिबा रेलवे थोंग अमा खंगहौदना किंथरकपदा मदुदा थबक सुरम मियोय 29 थौदोकफमदा सिखिबनि हाइरे मतमदुदा मफमदुदा थोमी निफुरम थबक सुरमनि हाइरे असिबा हक्चांग 13 मफमदुदगी लखोटख्रे अदुगा अतै खरसु थीबा फंगदना लेरी हाइना पावासिना मखा तारे थौदोक असिदा लैखिद्रबा सिंगी इमुंगदा लुपा लाख अनि तौदुना एक्स ग्रेसिया पिरगनि अदुगा फिबम थिना सोकलबा सिंगदना लुपा लिसिंग यांखै तौदुना पिरगनि हाइना लैंगा के माइकेदगी लाउथोख्रे लखीपुर सब डिवीजन की मनुंग चन्ना लेबा कोंजंग लेकाई के रिटायर्ड स्कूल इंस्पेक्टर लैखिद्रबा ओजा थोकचम कृष्णमोहन की मफमदा मैरा कतुना इकाई खुमनजबगी थोरममा आमसु लखीपुर डिस्ट्रिक्ट कमिटी न सिंधुना ngasi अगस्त की तांग 13 लखीपुर द लेरिबा बीर टिकेंद्रजित की मितम ममांगदा नुमिदांग वायरम पुंग 3 ताबा मतमदा पांगथोकदौरिबा थोरमसिदा मियाम पुनमक सरुक यामिनसि हाइना मुतुम थोइबा प्रेसिडेंट आमसु लखीपुर डिस्ट्रिक्ट की माइगेदगी पाउजेलकले All Manipur United Clubs Organization Amukona Hauzik Manipur da thokliba sathireba irang asina maram oiduna relief camp sing da leriba singi manakta chatuna free eye camp mathang pangthokle ngarang thangmaiban United Clubs na sinduna thangmaiban gi thau ground da hangliba mioi 93 leiba relief camp asida Amukona thangmaiban United Club amadi Yaima Eye Hospital Khagempali Pangkha Huidrom Leikai ka kusamnaraga लेमना मिट लायंग बगी केम अमा पांगथोखरे मिट लायंग बतनतना आनोक अमदि हिदाक लांगथकसु लेमना पिखि लेमना मिट लायंग बगी थोरम असिदा अमुकोगी प्रेसिडेंट फैरोइजम नंदोलुआंग थांगमैबन यूनाइटेड क्लब्स टीयूसी की प्रेसिडेंट प्रताप लाइसांग थेम अमदि लुपसिगी जनरल सेक्रेटरी हाइसनाम फोरेल सु सरुक जाखि डॉक्टर गाइनिंग लुलु कामई अमदि ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट एलेना इरोमना मपुंग ओइबा थौदांग लौबिदुना मखोइगी स्टूडेंट सिंगलोइनना रिलीफ कैंप ते लेरिबा मियोय कयादु लायंगबगी थबक पांगथोकिबनि हाइना लाइश्रम कृष्णचंद्र कुमन सेक्रेटरी पब्लिसिटी अमुकोगी चेरोलमदा हाइरे नुंगाइरबा पाव बाराक तंपाक की इहान हानबा ओइना ट्रेनिंग लर्निंग सेंटर अमा कासार बिना कंदिदा हांगदोकचरे हाइरिबा ट्रेडिंग लर्निंग सेंटर असिदा ट्रेडिंग की लमदा खंग हिरबा एक्सपर्ट कयाना बैच 9 कोर्स असि मपुंग फाना साउथ बराक होल बिना कंदी पार्ट 2 कासारदा ताकपी तंबिगदौरी मसिना तुंगकोइना इसा की सेंथोक लंबी अमा ओइनाबा लमजिंग लमताक लगनी ट्रेडिंग बु पामजाबा सिंगना अकुपा मरोल की दमक मोबाइल नंबर 6900585677 नत्रगा 9476616004 नंबर असिदा ngasimak call tobirago नुंगाइरबा पाव खु तांग चिकपा नार्व की अनाबा ख्वांग यांगलिन की अनाबा ब्रेन अमदी बीपी स्ट्रोक ओरिबा सिंगी अनाबा कयाबो डिजिटल क्लिनिकल मैग्नेटोलॉजी स्कैनिंग थेरापी ना लायंग याहले लायंग असिना हिदाक अमता याउदना हक्चांगी सेल अमदी वाइटल ऑर्गन सिंगबु मथौ निंगथिना पांगथोकहंदुना ई तोंगता लेरंबा अमोटपसिंग सेंगदोकपा ngamale amasung kidney liver heart अमदी ब्रेन की मपांगल कनकट हंदुना हक्चांग फना थंबा ngamale मैग्नेटोलॉजी स्कैनिंग थेरापी असिगी कानाबा लौबियु नसिमक लेंगसिनबिरगो एनर्जी हीलिंग सेंटर फर्स्ट फ्लोर स्माइल मार्केट सेंट्रल रोड सिलचर 1
Nongmaijing natabada numit khudingi ayuki pung 13dagi nungthilgi pung 1 phawba layengzari. Chief Consultant Dr. M. Santikumar Singha, Lifestyle Medicine Consultant, Harvard School of Medicine, USA Certified, Mobile number 9435070286. Aigi mingbina dini kawe. Aigi makhongse problem oidana makhongse pomaga makhugi tang sida hana hawe anaba se hanbe yorakpase. Dagi sir jengbadagi mari mangani se jengbada aigi masase kyam jamna phai habdo ikhangi. Aigi mingse baton haksang se jamna nungaibtabadagi mapanna jamna layeng jarure khwang nabadagi among khong nabadagi ado poloida phagi sar phangnabadagi sar imphumda treatment sojabadagi loine nungaja phungjare amasung e bike to masu khong haipangam khite hojikti jamna free da ge changamjare Aigi khongse sahi taraga taruna dana isim chatwa jadabadagi awaba oina doctor punamakta layengudagi phaba ngamdabadagi Santikumari doctor siga jengbadagi agi khongje nungaige awaba Min malai makawi balargon dagini aigi khwang kuru se pire narakpa se Guwahati kaida loi jengure phaba ngamde Dr. Santikumari siga changakna jengbadagi naramba khwang punamak phare. Aroibada maruoiba pau amukhanna. Asoi angam amata yaudana Bharat ki Chandrayaan 3 spacecraft lebnakiba matam matungina thagi khameru leimaida khongdakre. Silchar Gungur bypass da Bolero gari amada thi humbada lupa crore 8 romgi oigadaba nisa gi polam sing phagatkre. Mizoram da sabalo sindriba railway thong ama khanghaudana kintharakpagi thodok amada maduda thabak sudana leiramba mioi 18 sire amasung amukona relief camp sing da chatuna lemna mitlaeng bagi thoram makhathana chathare. Lakhipur online YouTube channel gi Khomjinba Pao sandok jaba ngasigi oinadi matang asidaloi jare.